Bok, pokojo! Bok! Čekaj malo. Zar ćeš nacrtati sliku? O, krasno! O, ali pokojo, što ćeš danas slikati? Prijatelje! Prekrasna ideja! Naslikat ćeš prijatelje. Koga ćeš naslikati? Vidiš li nekoga u blizini? Možete li pomoći pokoju? Koga mislite da bi trebao naslikati? Lulu! Lulu? Odlična ideja! Siguran sam da će Lula biti savršeni model. Nemeći se! Savršena boja za Lulu. Nemeći se! Lula! Lula! Nema veze, pokojo. Uvijek možeš naslikati nekog drugog prijatelja. Pokoja će naslikati Eli. O, Eli, lijepo ćeš izgledati na slici. Eli! Molim te! Nemeći se! Eli! Eli! Nemeći se! Bojim se da je Eli previše uzbuđena i da ju danas nećeš moći naslikati. Ali sigurno možeš još nekoga naslikati. Naslikati tatu! Baš zanimljiva poza. Ovo će biti jedna neobična slika. O ne!
jadan Pato, zbilja se trudio ostati miran, Pokojo. Pokojo, kamo ideš? Što je bilo? A, tako znači, nisi zadovoljan s time kako se stvari odvijaju? Ali Pokojo, hajde da pogledamo tvoju sliku. Ne. O, ajde Pokojo, samo malo da virnemo. Ne. Možda vi možete pomoći? Hoćete li pitati Pokoja da nam pokaže sliku? A ako ju jako želimo vidjeti, možda nam ju i pokaže. Hajde, pitajte ga. Možemo li vidjeti sliku? Molim te. Pa prekrasna je, Pokojo! Pogledajte samo, narančasto je Lula, rozo je Eli i taj nevjerojatan oblik je Pato. Vidite? Vidiš, Pokojo? Odličan si umjetnik. A tvoji prijatelji su dobili prekrasnu sliku. Hurra za Pokoja! Bok, vidimo se uskoro!